Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah ina ama samaton jarin tiang nini mami sanak bija. Alhamdulillah jelo mangkin Allah Subhanahu wa taala masih ican tiang pelinggi sami kesehatan kesempatan alhamdulillah mujelo mangkin beriuk bareng-bareng malik lanjutang pengajian tiang pelinggi sami tebareng-bareng ngendang gi bareng-bareng beraja gi tebareng-bareng baca sirah nabawiyah gi yaitu tata cara Eropa dari Nabi Muhammad SAW berbicara lain gi sa Eropa pertama beliau lahir sampai bebilinan gi namun pertemuan sawa julu ngi pengajian hak terakhir niki wat bahas tentang kalimatul muallif ngi atau muqaddimah pengarang kitab niki yaitu Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Namun mungkin tak tamu pembahasan mauqi'ul Arab wa aqwamuha ngi mauqi'ul Arab wa aqwamuha. Geografi atau mbe taon saran Arab niki. Nu berembe kaum terus nggih sai Eropa le Arab niki. Nah niki pembahasan tiang pelinggi sami jelo mangkin. Nggih. Bangsa Arab niki ya berembe ja teparan bangsa Arab mbe tau balen. Mbe tau negara. Nah mara niki nggih. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Babasa Syekh Muhammad Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ican beliau dan tiang pelinggi sami termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah sak tetican termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullah berbahasa mauqi'ul Arab wa aqwamuha. Lokasi bangsa Arab nggih. Be tau negeri Arab niki. Wa aqwamuha. Sai doang kaum Arab niki nggih. Sai doang kaum Arab niki. Inna siratan nabawiyata ala sahibiha salatu wassalam ibaratun fil haqiqati anir risalati allati hamalaha Rasulullah SAW ila al-mujtama'il bashari. Beliau berbahasa saat teparan naran sirah nabawiyah niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ican salawat dan salam tipa beliau Nabi Muhammad SAW. Sataparan narasirah nabawiyah niki bahasan beliau ibaratun fil haqiqah anir risalah. Niki adalah penggambaran Eropa dari Nabi Muhammad SAW atau risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sarasirah nabawiyah niki adalah berembe ruan risalah laik berembentan risalah Nabi Muhammad SAW laik niki kerasulan Nabi Muhammad SAW niki allati hamalaha Rasulullah SAW berembe agama Rasulullah SAW niki laik berembentan gawe asida Nabi Muhammad SAW ngi samun jauh samun datangan tiba al-mujtama al-bashari masyarakat manusia niki niki nggih. Jadi maksud sirah nabawiyah niki beremben enten Nabi Muhammad SAW jauh agama niki layak tipak manusia selapun berembe entan dakwahan berembe entanan napiaran amalangan praktekangan niki maksud dari satapara narasirah nabawiyah. Wa akhraja bihan nas minadh dhulumati ila nur. Laik risalah niki atau agama Islam samun jauh si Nabi Muhammad SAW niki yesin so golang manusia elek gelap gulita elek petang dedet tepara naran kesyirikan dan maksiat
ilan nur, tipa cahaya terang benderang. Tipa cahaya terang benderang agama Islam niki, agama tauhid niki. Wa min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Nggih. Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan agama Nabi Muhammad SAW, agama samun jauh si Nabi Muhammad SAW niki yesin rubah. Nggih. Yesin berubah hak manusia salai beribadah tipa makhluk. Manusia sembah manusia, manusia sembah batu, manusia sembah kayu dan seterusnya. Intinya manusia sembah makhluk, berubah menyembah desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki hakikat sirah nabawiyah. Hakikat niki adalah risalah agama samunjau si Nabi Muhammad SAW tipa manusia aden sak sogol lele gelap gulita ele petang dedat tipa cahaya terang benderang ele kesyirikan tipa Islam tipa tauhid menyembah dasida Allah Subhanahu wa taala mesak-mesak. Niki hakikat dari sirah nabawiyah. Wa idzan fala yumkin ihdaru suratiha ar-ra'i'ah bitamamiha illa ba'dal muqaranati baina khalfiyati hadhihi risalah wa athariha. Jarin ina amak sematan jarin tiang nini mami sanak bija lamun maraniki hakikat tele sirah nabawiyah nggih maka ndin bau si gambaran din bau sin tama le dalam otak tiang pelinggi sami le dalam pemahaman tiang pelinggi sami berembe pengaruh hele agama niki, pengaruh risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW niki berembe pengaruhan ele bangsa Arab niki atau ele manusia secara umum niki. Ndin bau si tiang pahamian lamot tende pelajari enda berembe keadaan bangsa Arab sendek man datang agama Islam niki terjauh Nabi Muhammad SAW niki kance berember won deman wadatang. Nggih. Jarin harus monyan ruwen. Layak sendeman tama Islam berembe keadaan masyarakat. Mangkin deman wahtama Islam berember won masyarakat. Jarin monyan ruwen. Bisa lengek, bisa seolah, bisa berang, bisa bob, sak potik. Niki maksudnya. Nah, jadi oleh karena ini wa nadharan ila dzalika nuqaddimu faslan an aqwamil arab wa tatawuratiha qabla al-islam. Bahasan beliau. Nah, mawinan niki saya ngan den ya bau nampak pengaruh atau hasil keberadaan saran agama atau risalah Nabi Muhammad SAW niki den ya monyan lamun dek bedoy perbandingan berberuan salaik sendek man datang Islam kanja makin sawa datang Islam maka kata beliau perlu tiang pelinggi sami ya fahami ya wikan ya naon berembe laek keadaan bangsa Arab sendekman datang Islam berembe perkembangan dan lain entahan berembe ruang masyarakat dan seterusnya berembe situasi pada saat sendekman datang Islam oleh bangsa Arab nggih wa an dzuruf allati busa fiha Muhammad SAW perlu tiang pelinggi wikan perlu tiang pelinggi fahami berembe ruang lain masyarakat jeken Nabi Muhammad utus niki. Apakah ia salah atau ia lengek? Ia berkembangkah? Ia majukah? Peradabanan? Atau justru ia sangat terbelakang? Dan seterusnya. Jadi perlu arak muqaranah, arak perbandingan. Antara dua kondisi niki. Yolena maunya, yolena nampak. Lamun dek kan den mau nyaru.
Taib. Mauqi'ul Arab. Nah, mungkin pertama nih bahas niki tentang Mauqi'ul Arab. Mbeta lokasiin saran bangsa Arab. Mbeta bangsa Arab. Al-Arabu lughatan as-Sahara wal Qifar. Nah, niki ara pengetahuan penting niki nggih. Kata beliau, Al-Arabu lughatan as-Sahara wal Qifar. Satepara naran Arab secara bahasa. Arab niki napi jak kenengan Arab niki perlu tiang fahami niki. Kata beliau, Al-Arabu lughatan as-Sahara wal Qifar. Lamun dalam bahasa Arab niki artian sebenarnya gurun pasir, gurun Sahara, luas gati. Nggih? Gurun pasir kena Arab niki. Ndek napiaran kebun atau taman-taman atau napiaranan embong bangkat sak solah ijo-ijo. Beda malik, nggih. Lamun niki ja asal kata satapara naran Arab niki artian gurun pasir. Gurun pasir nggih. Luas gati, galuh gati. Wal ardul mujaddaba allati la ma'a fiha wala nabat. Gurun pasir lentang galuh. Dan kering kerontang. Nggih. Gero gesek niki. Den nara talatan, den nara den nara napi-napi niki, enggak pasir doang, sejauh mata memandang selapun. Nah niki secara bahasa tepara naran Arab. Nggih. Waqtu liqa hadzal lafz mundu aqdam min usuri ala jaziratil Arab. Nah, sengan ieu kondisin saran atau saaran Arab niki, negeri Arab niki ya kering kerontang, ya gersang niki. Nah, mu elek lae sina ye ruwen taka ni kon tepara naran jaziratil Arab, jazirah Arab niki. Kama utliqa ala qaumin qatanu tilkal arda wattakhadhuha mawtinan lahum. Nah, mu akhiran dengan merok le negeri Arab niki le padang pasir niki selaput ye teparan endah teparan naran Arab, bangsa Arab. Sengan kembe gon teparan bangsa Arab, sengan niton merok ele tengah gurun pasir. Gon teparan naran bangsa Arab nih. Wa jaziratul Arab yahudduha gharban al-bahrul ahmar wa shibhu jazirati Saina. Nah, mungkin secara geografis, nggih. Secara geografi niki jazirah Arab niki dibatasi oleh Bat. Nggih lamun oleh Bat niki berbatasan kance Laut Merah kance shibhu jazirati Saina. Teluk Saina niki nggih. Napiaranan semenanjung Saina niki. Wa syarqan al-kharij al-arabi wa juz'un kabirun min biladil Iraq al-janubiyah. Nah, lamun nele timu niki bangsa Arab niki berbatasan dengan al-kharijul Arabi, teluk Arab nggih. Wa juz'un kabirun min biladil Iraq al-janubiyah. Dan berbatasan dengan negeri Irak. Negeri Irak zaman lain nggih atau Mesopotamia napiarahan lain niki nggih. Nah, pokok niki wasal Babilonia dan seterusnya. Masih kadu napiaran, masih kadu petalai nggih. Dari langan timur niki negeri-negeri Irak bagian laut niki ya kancen berbatasan, termasuk juga teluk Arab. Di kancen berbatasan elek timur. Wa januban bahrul Arab alladhi huwa imtidadun li bahril Hind. Nah, lamun elek langan laut niki berbatasan kance samudra India. Samudra Hindia, nggih. Samudra ble
termasuk terusan dari Samudra Hindia. Wa syamalan biladus Syam wa juz'un min biladil Iraq ala ikhtilafin fi ba'di hadhil hudud. Lamun langan daya bangsa Arab niki berbatasan dengan bangsa Syam, negeri Syam. Negeri Syam niki mungkin seperti Yordania misalkan Palestina, kemudian Suriah dan seterusnya. Niki termasuk bilad Syam zaman lain. Wa tuqaddaru masahatuha ma baina milyun mil murabba' ila milyun wa 300 alaf mil murabba'. Nah, berembe kegaluhan bangsa Arab niki. Berembe kegaluhan, berembe keluasan. Ternyata luas selapu bangsa Arab niki sekitar 1000 mil persegi sampai 1300 mil persegi. Masya Allah luas nggih. Mungkin sekitar 2-3 kali bangsa Indonesia mungkin nggih. Niki keluas bangsa Arab selapu niki. Wal jaziratu laha ahmiyatun balighatun min haitsu mawqi'at tabi'i wal geografi. Nah, nama sebatan jarin tiang. Ini mau bisa bija. Bangsa Arab niki sengan ieu ruan letak strategis atau lokasi niki, maka penting keberadaan secara geografi. Fama bi'tibari wadhiha ad-dakhili fa hiya muhatatun bis-sahara war-rimal min kulli janib. Lamun dalam bangsa Arab niki wilayah niki ya terkelilingi ya terkepung si napiara ni si as-sahara. Isi padang Sahara, padang pasir. Julumuri nggih kiri kanan. Lau, daya, timu, bat selapuan tekelening niki isi napiara nisi pasir doang isi pasir. Yang datang lau pasir gres doang isi. No, berkilo-kilo, ratusan kilo niki, ribuan kilo. Yang nele daya mana masih timu bat pada doang. Lamut mele tamu je bangsa Arab nggih berjalan. Lamun jalan darat wajib liwat saran padang pasir. Nggih. Nah, napi keuntungan. Nah, arah keuntungan niki. Nggih. Wa min ajli hadzal wada' sarat al-jazirah hisnan mani'an. Nah, sengaan bangsa Arab niki kiri kanan julumuri pasir doang. Lamun nak mele tamu jug bangsa Arab wajib lewati padang pasir, sehingga seakan-akan padang pasir niki jadi benteng bangsa Arab. Dari benteng tabi'i, benteng alami, masya Allah niki. Kembeen, berembe maksudnya benteng alami niki. La yasmah lil ajanib an yahtalluha, sehingga kembeen sengan saat terkelilingi si padang pasir dulu muri kiri kanan dan tahu bangsa-bangsa lain datang untuk menggempur, untuk menyerang atau menjajah bangsa Arab. Dan tahu terjajah bangsa Arab ele zaman bahula dan waktu terjajah bangsa Arab niki kembeen dan arak dengan mele tame, darat dengan bani tame jog bangsa Arab. Julun jalan pasir, murien jalan pasir, gres doang isi. Kiri kanan pada niki, gres doang isi niki. Nggih. Fala yasmalil ajani bi an yahtalluha wa yabsitu 'alaiha saytaratahum wa nufuzahum. Bangsa belik-belik selapun den narak bau tama jog bangsa Arab, den narak bau menjajah bangsa Arab, den narak bau kuasaian, berembe-rembe kekuatan, den tahu kekuasaan den bau tama bangsa lain. Kembeen kalah si padang pasir, den mendatang habis pada beger apa. Nggih?
niki di antara kelebihan bangsa Arab sak kelilingi si padang pasir. Nggih. Walidzalika nara sukanal Arab ahraran fi jami'i syu'un mundu aqdamil usul. Mewinan niki ternyata si kondisi strategis seniki nggih, geografis seniki saran bangsa Arab sehingga napi hasilan bangsa Arab niki den wah terjajah si sai nggih, sehingga napi ruwen penduduk bangsa Arab niki dengan Arab niki bebas merdeka elelai nggih, elelai zaman kuno den wah terjajah bebas merdeka, beda kan negara-negara lain ele napiara ele benua Asia, benua Afrika lo terjajah nggih, termasuk tiang peligi sambil selain Indonesia Papua Barat le terjajah si bangsa Eropa nggih, semenawan juga napiara ele Afrika pada terjajah lagu bangsa Arab dan denara dengan jajahan niki keuntungan nggih, ada doang kelebihan nggih, ada doang kelebihan. Marah niki nggih, jadi dalam segala apapun bebas beremben-rembentan mele gawe gawe jauh diri gawe jauh negara bebas. Ia berdua hukum sendiri, berdua tata cara sendiri, permintaan Eropa. Nggih? Tayyib. Ma'annahum kanu mujawirina li imraturiyatain azimatain lam yakunu yastati'una daf'a hajamatiha laula hadha saddal mani'. Nah, padahal nenek mami sanak bija coba tendang-endang ele zaman nike zaman lain niki ele kiri kanan bangsa Arab niki karena negara superpower, negara adidaya, dua negara paling kuat di dunia zaman niki serta para naran Persia dan Romawi nggih, menguasai dunia, seluruh dunia niki kuasai ada dua zaman lain niki, Persia, Romawi nggih. Seluruh Eropa niki dikuasai oleh Romawi. Nah kemudian setengah dunia lainnya sampai ke Afrika niki dikuasai oleh Persia. Kurang lebih marah niki. Nah sementara searan bangsa Arab niki lihat tengah-tengah tahun. Lalu kembe kawan dek bau. Dan bau datang itu kekuasaan Romawi, kekuasaan Persia. Sangat kembe. Di antara baru niki berdua benteng alami teparan padang pasir dan kenjak lalu bangsa Persia, bangsa Romawi niki jika apa tidak padang pasir doang. Nah niki jadi kelebihan bangsa Arab nggih. Wa amma binisbati ila al-kharij fa inna taqu bin al-qarat al-ma'rufa fil alam al-qadim. Nah, mulai dua bangsa Arab niki ternyata ia terkelilingi si benua-benua seluruh dunia, nggih. Wa taltaqi biha barran wa bahran. Sebagian benua niki berdait ke bangsa Arab langsung daratan, sebagian melalui napiaran, melalui bahar, melalui samudra, melalui laut, jalur laut. Fa inna nahiyataha asy-syamaliyah al-gharbiyah babun lid-dukhul fi qarat afrikiyah. Lamun lelangan daya bat nggih niki langsung berhadapan kanca benua Afrika. Ia langat tamu jeung benua Afrika nggih. Wa nahiyat asy-syamaliyah asy-syarqiyah miftah liqarati Eropa. Nah, lamun ele napiaranan
Lamun nele daya timu, niki ya jalan tamu jok Eropa. Nggih. Bahkan ini nyambung langsung, nggih, secara daratan, nggih. Wa nahyatu syarqiyah tafta abwab al-ajam wa syarq al-awsat wal adna. Nah, lamun lelangan timu niki langsung jok napiaran, jok benua Asia. Nggih, Timur Tengah, benua Asia langsung niki nggih. Wa tufdil al-hind was-sin, langsung ya bau ya napiaran ya langsung tama jok negeri India dan negeri Cina. Wa kadzalika taltaqi kullu qarat bil jazirah bahran. Nah, lamun jalur laut selapu niki, selapu benua niki terhubung kan je bangsa Arab, Amerika, Australia, nggih. Nah, jadi saara ele napiaran ele selapu anu niki, selapu dunia niki ada 5 kan, haran benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, ngajak benua Australia. Lamun sar laut ja selapu. Nah, termasuk itu Indonesia niki, musar laut ja baut langsung. Tipa negeri Arab. Nggih. Taib. Wa tursi sufunuha wa bawakhiruha ala minal jazirati ra'san. Lamut lalu jok bangsa Arab kadu napiaran kadu kapal ja sampai mbembele niki mbembele sampai le benua Afrika, sampai le benua Asia, sampai le benua Australia, sampai nggih le benua Amerika, le Eropa, sampai doang selapu tipa negeri Arab. Lamut langan jalur samudra atau jalur laut nggih. Wali ajli hadzal wad' al-jughrafiya kana shamal al-jazira wa janubaha muhbattan lil umam wa markazan li tabadul at-tijarah wa thaqafah wa diyanah wal funun. Jadi sengan jazirah Arab niki lokasi niki le tengah-tengah dunia nggih. Ele kiri kanan julu muri laut daya timur barat bau doang terhubung entah secara napiaran, secara laut, jalur laut ataupun jalur darat. Maka napi hasilan jazirah Arab ini termasuk dermaga atau wilayah atau pusat perdagangan dunia. Pusat perdagangan dunia lelai dan termasuk jalur perdagangan. Akhir nabi yang terjadi niki ya jalur perdagangan dunia, jalur kebudayaan, pertukaran kebudayaan, pertukaran agama, juga dan berbagai ilmu pengetahuan. Lain niki, apalagi makin negara-negara Arab ini menjadi negara-negara terkaya, masya Allah. Taib, niki aqwamul Arab, makin demat wah pada faham, pada wikan, pada ngerti berembe lokasiin bangsa Arab ya tamejuk aqwamul Arab. Nah, manusia makin bangsa Arab niki, penduduk Arab niki berembe sih, sai doang. Namun berembe silsilah halai pira narak bangsa Arab, saya narak sayaran. Mumbe papu balok. Nah, niki yang akan kita bahas insyaallah lema aru biidnillahi taala. Nah, mungkin yang cukupkan, mudah-mudahan yang kita bahas niki bermanfaat, mudah-mudahan arak gambaran. Adit setahun berembe model napiaranan. Ada setahun berembe rute jalur, misal lemat bahas tentang perang Islam atau perjalanan ketika menggempur suatu kaum atau digempur suatu kaum. Nah, berembe perjalanan tergambar lemat. Lama tuh ngerti berembe lokasi strategis atau geografis dari bangsa Arab niki. Muniki atur tiang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ican tiang pelingi sami ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wallahu ta'ala alam. Niki atur tiang
Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.